Il y a une prophétie, je vais la donner maintenant. L'esprit me dit, Moukaramguye, ne craignez pas des situations inextricables. Des situations inextricables. Inextricables. C'est le mot qui revient. Ce sont des situations difficiles à démêler. Des situations dont on ne peut pas concevoir l'issue. Ngo nimutinye ibihe munyuramo bisa naho ari ibihe by'urusobe rw'ibintu. Urusobe rw'ibintu. Inextricable. In English, inextricable. En français, inextricable. In English, inextricable. Ne craignez pas des situations inextricables. Nimutinye ibihe bisa naho ari ibihe by'urusobe, ibihe mutabona irembo yo kubisohokamo. Ne craignez pas des situations qui vous semblent inextricables. Nimutinye ibihe bisa naho mutabona irembo ryo kubisohokamo. My people, says the Lord, fear not the situation which seems to be inextricable. Bwoko bwanjye nimutinye ibihe munyuramo bisa naho mutabona irembo ryo kubisohokamo. C'est dans de telles situations, dit l'Esprit. C'est dans de telles situations, dit l'Esprit. C'est dans de telles situations, dit l'Esprit, où ma gloire éclate. Ma gloire se révèle dans de telles situations qui semblent inextricables. Cyubahiro cyanjye, ubwiza bwanjye biserukira mu bihe nk'ibyo bigaragara mu maso y'abantu ko bidafite uko babisohokamo. My glory will be revealed in such situation where it seems to be no way of exit from it. Ubwiza bwanjye n'icyubahiro cyanjye n'ikuzo byanjye bigaragara mu bihe nk'ibi aho abana b'abantu badafite irembo ryo kubisohokamo. Amen. Iryo jambo ry'Umwuka Wera. Mais le mot qui est venu et l'Esprit martèle avec force, c'est les situations inextricables. Inextricables. Nous sommes dans une situation inextricable. Currently, we are living in such situation. Inextricable situation. No exit. Humanly speaking. Humanly speaking. No exit. Pour expliquer cette prophétie, le mot-clé c'est inextricable. Ça veut dire c'est comme un labyrinthe dont on ne voit pas la sortie. Labyrinthe, ubuvumo. Nibwo ubuvumo buba bufite amayira menshi wabutakariramo. Washaka inzira yakwinjijemo kayibura. Turi muri labyrinthe. Abantu b'isi turi muri labyrinthe. Amen. Est, ouest, nord, sud, turi muri labyrinthe. In international level, turi muri labyrinthe.
inextricable situation where we are living in today. Na niyo mpamvu Imana yazanye iri jambo. Mwizere Imana ya intervention. Na niyo mpamvu turi mu masengesho. Imana yahabwa icyubahiro. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Reka dusoze n'iri jambo rimwe riri muri Zaburi ya 47 umurongo wa 13-14 imirongo 2. Zaburi ya 27 umurongo wa 13-14. Mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Amen. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Hano mu Gifaransa bashyiraho 3 points de suspension. Ni ukuvuga ngo Dawidi hari ibindi yakavuze. Vous comprenez? Vous comprenez? Oh, si je n'étais pas sûr, iyo mba ntazi neza, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, iyo mba nashidikanya uzongera kubona ineza y'Uwiteka mu isi y'abazima. Hanyuma bashyiraho 3 points de suspension ivuga ngo nakabaye gutya. Wayibise? Napfa ataragera. Ni ukuvuga ngo iyo aba jyewe Dawidi nari kuba ntakiringira ineza y'Uwiteka ku buzima bwanjye muri isi y'abazima. Ni ngo Dawidi hari ibindi yakavuze. Icyo yari kuba yaba mu gihe yaba atagifite ibyiringiro ko hakiriho ineza y'Uwiteka. Hanyuma atanga impanuro rero ngo espère en l'Éternel, ngo wiringire, shyira ibyiringiro byawe mu Mana, mu Uwiteka, muri Kristo. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, ngo wikomeze mu Mana kandi umutima wawe komere muri yo. Espère en l'Éternel, iringire Uwiteka. Ni ukuvuga ngo uko ibihe biba biri kose, ntukabone nubwo byaba biteye ubwoba nk'ibihe bya none. Umwuka yatubwiye ngo turi mu bihe bimeze nka labyrinthe, nk'ubuvumo budafite aho twasohokera. Turi mu bihe biri inextricable, ni ukuvuga ngo bidafite, tutabona inzira yo kubisohokamo. Mu rwego rw'isi, abantu b'isi bari mu bihe bimeze nk'ubuvumo barimo, bufite amayira menshi. Banyura hano bagasanga ari urukuta, bakagaruka bagafata indi, bakabona nta nzira n'imwe baganisha mu mucyo wo hanze. Bakomeza bayerera muri ubu buvumo ari witwa labyrinthe. Hanyuma noneho bakiheba muri ubwo buvumo barimo, ko umuvumo wari umwijima. Hanyuma Imana rero iravuga ngo situation abantu bari ku isi uyu munsi 2025 umwaka utangiye, turacyari mu ntangiriro, ngo isi igeze muri labyrinthe, isi igeze mu buvumo ariho amayira menshi. Ntibazi n'inzira iri bubatume basohoka, ntibazi n'ukuntu babyinjiyemo, kuko ntabwo bazi inzira yabajyanyemo, ntibazi n'inzira bari buyisohokemo. Wabyumvise? Noneho hakaba kwiheba kwinshi mu mitima y'abantu. None Imana izanye ijambo ryayo ku bwoko bwayo ngo je suis le Dieu d'intervention. Ndi Imana iseruka nkahindura amateka, nkahindura icyerekezo cy'ibintu, ngatuma bimwe biba, ngakumira n'ibindi ntibibe. Ngo iyo Mana ntigeze ihinduka. Niyo mpamvu Dawidi yakoreye iyo Mana.
atugira inama yo kutizigera twiheba na rimwe, kabone n'ubwo ibihe byaba bisa naho bidafite igaruriro, bidafite uburyo kubisohokamo, ibyo bihe bibi biteye ubwoba. Amen. Ariko ngo komeza wiringire Uwiteka, kubera iki? Ukuza ko azaza. Nubwo yatinda mutegereje, ntabwo azabura guseruka. Imana yabwo icyubahiro. Niba ndabyumvise ibi, Imana ishimwe. Dawidi yavuze ngo Imana yavuze rimwe abyumva kabiri. Ndibaza ko nawe wabyumvise kabiri. Haleluya. Wabyumvise kabiri. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. There is no reason to worry. Nta mpamvu n'imwe yo kwiheba, kuko turafite Imana itari impersonnel, iri personnel, kuko irahamagarwa igaseruka kandi igakora. Imana yabwo icyubahiro. Atari inzira igaca inzira. Niyo mpamvu rero Dawidi yavuze ngo espère en l'Éternel. Aracyari ineza y'Uwiteka, ntabwo ineza y'Uwiteka yaheze. Imana ishimwe. Reka rero mbasabe, mbere y'uko dusoza, dufate iyi minota isigaye, buri muntu wese yatangiye gusaba Imana ngo intervene, amen, mu buzima bwe. Nibaza ko wabisengeye mu muryango wawe, mu itorero ry'Imana, murimo w'Imana. Turashaka uyu mwanya tuwukoreshe dusaba Imana kugira ngo intervene mu isi yacu ya none. Mu isi yacu ya none, Bibiliya yita Yesu le roi des nations, umwami w'amahanga. Zaburi ya 2 ngo Yesu niwe yahawe amahanga nk'umuragi. Amen. Amahanga ageze mu bihe bikomeye, kandi Yesu yarabihamije. Amagambo ya nyuma asezera abigishwa be asubira mu ijuru, yaravuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banjye, kuko azi ko amahanga araye. Rero twebwe rero turabakorana nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Turafatanya bikorwa nawe. Uretse kuba abaraganwa nawe, turabakorana nawe. Turashaka rero tumubwire umwami wacu, ya mahanga yawe arageramiwe, umwanzi yagejeje kure, agejeje ku buci. None ugire gute? Wa mutwe agire gute? Aseruke, avuga ijambo rye, kugira ngo amahanga yahe icyerekezo. Murabyemeye? Murizera ko ari cyo ari bukore? Haleluya. Dukoreshe iyi minota rero, iminota 5, buri muntu wese mu nguni asenge. Imana ishimwe. Imana ikuyobora igihugu runaka, nacyo gisengere. Haleluya. Uko umuka ari bukuyobore. Ushobora kutavuga amahanga gusa mu bwinshi, ukavuga n'igihugu. Nimba umuka gigushize ku mutima, Yesu aseruke, ayahe amahanga icyerekezo ashaka.